Ya attım bas qancha ekan? Yaşı qancha? Bahası 120 ming so'm deydi. Жазға pishti olib qoladi ekan. Ақшасы 120 ming so'm. Бұл mineli улақ-бұлаққа кішкене үйретіліп отырам? Бұлаққа чағылы? Ем қашырып бір сыра чағып атамыз. Ем үйретіп атсыңар да? Ем піштісінде үйренеді дейм. Ұлан да. Номеріңізді айтып қойсыңар? 773 80 55 52. Şu номерге байланысаңыздар аттың егесі. Мынау аттың бағасын сұрайлычы. Қаншада отасы атты? Жашы қаншада? 6 yaşka? 120 ming so'm deydi. Yaşı Gunan. Bunun parodası başka bir şeydi ha? Ha? Rossiyadan gelgen at ekan. Ақ қарабай. Атанес шоңырақ. Attın bağısı qancha ekan aka? Yaşı qanchada? Ақшасы 70 ming so'm deydi. Yaşı Жазға Gunan. Takaloqqa үйретіп атасызбы? Takaloqqa. Takaloq çavuk turkan men aldım. Çavulып жүрген ат екен Takaloqqa. Kaltata ekan, ақшасы 100 ming so'm. Temirkok. Bağısı 100 ming so'm. Atыңыздың бағасы қанша? Жашычы? Ақшасы 100 ming so'mда отады. Жазға жаңасы. Улаққа чағылауы тәкаулақ? Улаққа чағыл елек дейді. Ем үйреті олат кестер алсаңыздар. Telefon номерлерін айтып. Бағасы 100 ming so'm. Номеріңізді айтып қойың. 776 мен 10 31 86. Şu номерге байлансаңыздар, аттың егасы. Қаншаға бағылышты? 75 ming so'mға бербедім дейді. Аттың аяқ башын көріңіздер. Salın çıkala. Universal. $80 ming so'm. Yaşı qanchada? Attın boğası 80 ming so'm, yaşı Жазға екасы. Ularga çavlao çavlbay. İşte tutatlı bu işte. Oho. Aka attı qanchada otasiz? 60 ming so'm. Yaşı qanchada? Yaşı Жазға 3 yası ekan, ақшасы 60 ming so'm.
Olsun kanka olsun. Sizlarniki qancha? 200 ming deb otibdir. Jashi qanchada olib qoladi? Jashi jazg'a 3 asi. Uloqning ati ekan-a? Taka uloq, turpa uloq. Qara taka uloq. O'shadan ekansin-da. Ko'kroq boshi jayinda ekan ama. Nomerini aytib qo'y. 54 bilan 26, 27, 28. Nomerga chalsangizlar atning egasi shu. Ey ukam, ating basi qancha? Atning basi 60 ming so'm deydi. Atning basi qancha ekan? 150 ming so'm deydi. Jashi qancha? Jashi 4 asi. Basi 150 ming so'm. Uloqqa ishga qanday? Uloqqa chavolmaydi ekan, uyurga garantiya deydi. Uyurga qo'yilib turgan ekan-da burni. Постоянно uyurda jurgan at. Nomeringizni aytib qo'ying. 86 86 86. Qayerda bo'ladi bulat? At qayerda bo'ladi o'zi? O'zganda bo'lar. Universal kanali. Только uyurdan at ekan. Uyurda jurgan постоянно. 120 ming so'm deydi mavlatdi. Universal. Ya atın bası kaç ekan? Ko'k atın bası. 150 ming so'm. Jashi qanchada bunun? Jazg'a ekasi, aqchasi 150 ming so'm. Uloqa qanday? Uloqa jaraymi? Uloqa chavullikdek ishga yaxshi o'xshaydi, ishga jo'shilami? Jo'shilat ekan, mo'yni biik. Ko'kroqlarini ko'ringizlar. Bo'lmaymi ko'me? Hayotda sherodasın. Tartı. 78 77 kaldı. Şu nomerga baylanishingizlar. Atning egasi. At qayoqda oladi? Shu o'shtada oladi? Alayda. Alay, ko'chida u. Qayerdan olib keldingiz atni? Alay rayonining Qavlanko'l aylidan kelibdir. Siz yaxşısınız. Hayt. O'zingiz tarbiyalagansiz bicha. Valla qo'lundan qo'li bola. Bosi 150 ming kelishim bor. Jazg'a ekasi. Garantiya ekan atqa. Yuruna jo'q. Garantiya o. Garantiyasi bor. Aldım 150 ke garantiya başladım. Var aka. Sizniki qancha aka atdingiz? 75 ming so'm deydi. Jashi qancha? Jazg'a jangasi basi 75 ming so'm. Takolaqa yemi chavulat deydi. Yemi yurotayotganda. Bu yil jangasi. Kaçsın? Kaç numara? Universal kanal. Universal kanalı. Universal'dan biri öğrendi. Aa. Atınızın bahasını aytib qo'ymaysizmi? 110 ming so'm deydi atning. Jashi qancha bo'lib qoladi? Ha. Bahası 110 ming so'm. 9 yaş ekan. Asi qancha bo'lib qoladi shunda? 3 asi bo'lib qoladi ekan. Berkinde hisob deganda 9 yoshga chiqib turdi.
Başın kalınçı gele salınçı burasını. Altın bağısı kaça? 130. Bağısı 130 bin son bugün. Aa atınızın bağısı kaça? Akçası kaça? Caşiçi. Bak 5 açtılar. Attın akçası 100 bin son. Caşı 5 ası cazga. Ulaka kanda ulaka. Hayır, bunlar geldi. Dur biraz yap. Bırak.